الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا دنوا حادثة كي إيجي إبّة الإمام مسلم إكليفان الصحيح غير واكربا فحادثة تين أقول مدنوني الإمام أبو عوانة إكليفان الصحيح غير واكربا فوابيا إمام مسلم غير واكربا دبائي كلاني كما قصحيح حادثة مي حادثة رواكربا بيفلك بداروني أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خبيص عليها اللبود. عتبة بن فرقد عمر فانو غاريهم مفنوبني ألغون من مكيا تكوري باواتوغي كموارين إتشي إيغا رنغلا متجها بار كوريفا وا تكوريه إي تكوريغا نوتا إي باسكت واترغي إتشين إيغا ميهون إيغا فريفا مهري خبيص ايكي واترگه فونيكايچن اي كادورا گيتلا اكوگن هدابات باوتگه فونيكايچن ميرو فونيكايچن فلما رآه عمر قال أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا عمر فان فنراغتيما باكي عتبة بن فرقد كي أذربيجانغا ميهار سالگم مي ادوها أذربيجان آمينيا إمبيگه من أذربيجان فتح كرما दिया मुस्लिमों के लश्कर के हुन्नवी ए लीडर है आगे मुस्लिमों के लश्कर के कमस बाई के लीडर हैं माँ उतबत बिन फरकत ए मुस्लिमों के लश्कर लिबोनो अच्छी तब के तरह ए बाई बात फनुवर मतलब मुस्लिमों के लश्कर लिबोनो गनीमत फनुवेरुगा उमर खान फनुवे अच्छी मिदनवी टुकरिया की खबीस ए कि उन्वत्तर के हलवा नोता फनिका चितिम फरिफावा टुकरिया فلما رآه عمر قال عمر فان يفنداغتي مي سؤال كربني أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا عمر فان سؤال كربني مسلمون اميهونغ واغوتي غواتيغا اميهونغ قافله توغا دنوي اميهونغ سواري توغا موت فيلغي توغا اميهونغ واغوتي غواتوغا مسلمون لشكر جهاغن تبيرغا اميهون مي فدا كاتغتين اميهونغ بنفرالما فرصه لبهجه قال لا إكلا إهفاق مياه على كجام مدنبي نونك فقال عمر لا أريده مرفان دعونا تمنى تبين من نونه أهرن تبين من نونه وكتب له عمر فان دعونا هرم عمر فان فنوي هديان عتبة بن فرقد عمر فان بينه فن نونه بدالفة مليوني ستية عتبة بن فرقد ليوني يا عتبة بن فرقد إيه عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير مرفان ودالوني عتبة بن فرقد ميكي تباغ أملا مسكتهم هو المدل نونة أدي تباغ بابا إينغ أملا مسكتهم هو المدل بسنونة نوتا تباغ ماما اينغ امل مسكتم هود مودل بسنونه ايميما تبا لشكرغا فيل جهانوري تباغ واغوتي وزنوغا ميهار هون نيرغا تبا هم كا تكتين ايچكون تبا بندفرالا تكتين مسلمون بس بندفريا ديشه دين مينغوني واياك والتنعم اسرافا كار كرا غوتا ميرو كاتكچا تنوس ديرولمغتريغا گمبيگن نوداشه ادي شركو گاهلورينگه فيران نولاشه ادي فشوي فيران نولاشه ادي مدنوي عتبة بن فرقد عمر فان ليو بسيتي اي سيتي گه فهبا ابوي امام مسلم گه صحيح گا كما گس مي صح حادثة
haqiqat ga singafan haditha ge tedu khabar mi haditha algan men war gina filawat ge belwe fartam ga ke Adhabut ibn Farqad mi sitiya gen hoda mi hadiya aga mi fonui kakato fonui enage alkujje mane ki muslimunge aade ki am gotega adi abadus waran ekar istisnai bes nonha am gotega emihun hama diri ule gotan emihun ge terege tibe alumwes gengulani emihun ka etche kandigen emihun feran la bawtuke feran e alkudin naves alunnaves digen emima muslimun emihun ge emihun egotukes biren nogannane alakaten etche di fen tanaka fonwakish maneki ebbes biren nonane ena filagen danakam ge ekiven to ena ge minimum kam ver marangwan mi ashabe kalum mi jiluga ebe fulunge gaatuga ebe fulunge aila ekon wonnime hemben nunto Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas ebe fulun awahara wiruga ebe fulunge ilmu ufulantibi ebe fulun alunge goto engol kudinta sak Abdullah ibn Umar ge ilmu ufuli Nafi' Abdullah ibn Abbas ge ilmu ufuli Ikrima mi fada ebe fulun hemima mi be fulun ebe fulunge dari kalun navren boda ebe fulunge adashuga tibwa alunna hekon hitwa kame hitwa en nuwane kibeto ee Rasulullah sallallahu alaihi wasallam swargi wada gannamu kilek faanu emme faun mi ummat ad-dabi irshadaki wasiyataki as-salat as-salah wa ma malakat aymanukum isna wada gannamu algon men gitere mihe kos marwomun dairuga enage emme famugutuga enage darinan enage ailage mihunna wasiya qurani ena gatuga emme muhim kantaka hame gota kirtima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ek faanu ummatan ek faanu mi duniya du karamu Allah subhanahu wa ta'ala ga hadarta wada gannamu mi kurbe wasiya emme fago wasiya as-salat as-salah wa ma malakat aymanukum namade adi tibami hunge belum gadashgawa alunne maneki namade maneki namada farwat riwashe atibam ge belum gadashgawa atibam galunne maneki emihunna ogat riwashe emihunna rahmako hamdardi washe emihunna Rasulullah ikwan ge irshad fultogar argumen ge faday emihunna nufulle warge buru najasashe komegas muslimun egot migotum medanevi emihun ama kurafada masaka mi alunna jassani hima amugotega muslimun ge lashkar ge khabar hifagen amirul mu'minin garihan aun e bor sharafe hima haqiqatuga alak labba ekanta kurun gulamak labba ekanta kurun egotega ves ene limun dereno ekmoke ene limun sharafe komegas mi kujjakum mizwana as hamar kfana mi hadiya gotga mir kaache mi dekki umar kfana mi erwi umar kfana mi kurwa swalaki mi hama ehm muslimun adag muslimun ge lashkar ke uriha men sa mi fada tagete kaage mi hunge bodwar mi fada tagete libeje nuneke maneki mi war khasa gotege libuneche ma ginen libeche nu hemege amir mu'minin mi hadiya gotga hotwa mi fanuvi umar kfana isna wadagnwa algon men gitere miyaka hadiya difiya den ekala hadiya dimmi hai kukkura mi hekam gavis ekala kutta algon men kurmatiga mulin girigen hinga dan den algon men ka enno fennan wa ruhumuge lan ayben no fennan bana faday hama hadiya eddi ba alwala sayyidinum algon men ekala ane faratuge huriha kutta ke nuba kanta ke algon men fo algon men dalu kurmatiga fawe gendan ekma umar fa anen to visnawadanwa hadiya fonu mi liba harkashi ibara balwa vidalwani Adhabut ibn Farqad mi timage masakatun libe chennune libune chennune timage bappage masakatun libune chevesnune timage mammage masakatun libune chevesnune emima hama tiba ka tagati muslimun was kandeshe etakechekun tiba banfurada tagatin muslimun was banfurwashe em egutek stafat nukurashe mane ki Adhabut ibn Farqad ene ki qaida leader ka bitiwe ene khas kyome muslimun ge aada ge mihunna evr da femro kyome den mihun ge adashu ge tibe alunna nokorna evr ge dashu kyome mi islam din qabul kuragatenu ima muslimun ge qabul muslim islami gotaki muslimun ge amati qaida ki ha muslimun ge tari mi he medanevi ene ge ulumuga ena mihunna baba ulumuga tafata ikubato tafata ki ene mihun keman teriwane enege amra bolamane enege irshad wagutun amali sivagennane egamako muslimunge aamuge tere ena asiya ena wani ham aamunge mihe faden ena kanta qurani
ekama muslimunge ehm mihun ene e qaida ka ada korne hore ihtiram ada korane enage kurimati ges adi ena nettang ges komegas mi matir irshad mafoga dem mi deba irshad ki utbad bin farqade tanwas kam ge terege dirulum ge tanwas kam ge terege gembigin israfa karwa dariya darjiya dunewi hayat ka mashghul wen gannashe den shirku ga ahlu ringe feran nulashe adi fashui feran nulashe admi algon menge wahada kom midani ferama behegun kam gawarga ferama behe bayin adabta ade emme dekamet no tinkam ge wahaken algon me deshara kalana emme foratum kamaki feran lumuga e feran lumaki algon men e fera beenu kogen e fera wasilata ga hadagin bodawe gatma beenun kurwe sabakan e feran hadagen nuwane anekamaki algon menge feran lumuga abudu shirku ga hal weringa adakadata hifagen emihunga gotta kopi kogen nuwane timana kamaki fashui feran adage gotega algon men firhenu beenu kogen nuwane adem fardama dama hinga shirku ga hal werin nota muslim nu mis mihun la bawat ge feran lum ade muslimun nu mihun la bawat ge feran muslim lumaki ආදාය ගොත එකයි ගොතක ලුමකි ඒකි නෙකමනු එහෙන්නම මුස්ලිම් නූ මිහුන් වරම කොම්මෙ මිල්ලතක මිහකම ගාවස් බාතිල් මිල්ලත බාවර දීන්ත බාවර එහුරියා එචසකේස් කුෆර් මානික එහුරියා දීන්තක මිල්ලතක ජමා කරණි කුෆර් එම මින් එවස් බයි එබෙග්ගේ ශිආරක වෙෆාවා හෙදුමෙ ෆේරාමෙ අල්ගොන් මෙන් බේනක ගෙන්වාන මානික ඉබාවතක ෆේරාමෙ ලුමුන් එයි muslim nu waki jamaata kan nisbabba mihekke mihuna himafada feran tan hunnana maneke nasara ge mihunge fadirin lawataraturge feran tan mihunge rahibun rahibain nan mi mihun la feran ta buddhistunge monk emis mihun la feran ta mihunge fadirin hamdurunge mihun la wataraturge feran ta adi enu wes emihunge tarikha emihunge thaqafata emihunge dina gulifawna feran ta ki egudgas algon men lage man feran men en nuni viya bedenne fadai muslimun emihunge amilla shakhsiyat hi fatta fa den emihun la bawate ge feramaka algon men la bawate ge feramaka egge kamin hurmaki eki ei masalenu en mes feralumuga hama hin kante ke fadai feralumuga muslimun emihunge amilla shakhsiyat hi fatan jene emihunge amilla ge dirwa egoin ala kuran jene emima ashab bekalun kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen dannawani abu imam riwayat hadith ga abu imam dalwani timam bekalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannawime qulna ya rasulullah inna ahla alkitabi yatasarwaluna wa la ya'tazirun ashab bekalun dannawani nota abu imam dalwani timam dannawime ya allah rasulai fatuga halwarin yahudin waka fatuga halwarin ki emihunki ay sirwal la ulay beke ferame gotga sirwal la ulay beke ekama kemihunna ki ferame gotga izar benu kon ulay bay nune kunas denano faden sirwala ki fula kakula demed niwawa gotan onna ferame fulu esat kakues niwawa gotan adi e fula kala demed ga batas niwawa gotan algon menge algon hiwani algon mela harwala dati ebatar gotaka feifonna jinge den izara ki hama hashiganduge tiri baga nota insana ga hashigan dabakalla fe ege tiri baga olalagen e hashigandu ge tiriba niwa kollaiche algon men mihar algon men rajye ge mila munda daadi egotaka hunna ecche komegas ashabe kanu medanoni ahl kitabin emihun sirwal benakum wala izar ben man nukre rasulullah fan hadith karwani faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasarwalu wa'taziru wa khalifu ahl alkitab sirwal wes benun kurashe izar wes benun kurashe adi ahl kitabina tafat wa khilaf washe ema maane ki ahli kitabina khilafun ay ikkame ahli kitabina ad mushrikuna muslimun nu en muriyamenna khilafun tafatun ay ikkame emihunna eggebe nugatun ay ikkame egotga semina eggebe genwane sabaki man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum rasulullah fan hadith ruganani bayaka eggebe ganegen emihun kanda kura gota kantakon emihun gugen hifa kopi ko hada miha ki ay emihun getane mameke ema muslim nu mihunna algon men jena tafatuan emihunna tafat baykan algon menge fenna fenmu mes algon menge mazharun ber fenmu singen jene algon menge eterfushun ama ekan onna faden algon menge eterfushun algon mena ki kirt allah subhanahu wa ta'ala ge tawhid allah subhanahu wa ta'ala ge kawanta kama
hekiwegen ekan danegen adi eya got algon men amal ta bahta be den ham Allah subhanahu wa taala ikhlas tarkama kure amal ta kura be den algon men ge beer fulun wes Allah subhanahu wa taala algon men ekawanta kama hekwa hekun amali gotika tarjuma kurwen jen mane ki Allah subhanahu wa taala kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam medur karwa dak algon men debafa huriha irshad te algon men hifen jen ema algon men ge shakhsiya islami shakhsiya algon men jene damahattan hifahattan adi e netigen dang lekam gawanam e dirwa mes jen envima ahlu kitabina tafatuhum ay okamen emihuna khilafun okamen emihun kanta kuraga takanta nukurun ay okamen emihun kanta nukuraga ta algon men ge shari'ata ay gota kanta kurun ay okamen ennames emihun sirwal latiye kiyafa algon men nujen komen emihun mi sirwal dukalla kashe ennames mi sirwal lumuga e ahlu kitabin la fadain abadwes algon men ge ferama ke ekam hadafa izar dukalla en hedumu ekala ahlu kitabina eggevve gatma nikan gaatan algon men hinge bedeve ema efaden algon men kanta kogen nuane efaden kanta nukon algon men ge shamila shakhsiya algon men jihena damatan emima haqiqatuga mizmanuga algon men ge feranum ga nikam bodam menoni algon men gulaunge nota mi europun ge mihun copy kurun ei algon men ge adekan hadafa ei ekan algon men kuramvi gotennu algon men mila fatluna algon men mila gamiha algon men mila mi la kota algon men jacket lana me jacketa t-shirt algon men ala taiya mi huriha chvis minani algon men muslimun nu mi hunge fashion ta algon men copy kurani emi hunge kantattakun algon men filawle libiganegen emi hun hada echitin algon men manfa libigatun ei nekkamennu ennames hama emi hun evle gotan emi hun e kanta kura gota kanta kurmuga algon menge sharia ruhe gota mun khilafan algon men amal kurwekam gawanam ei warabbodu gohe misalaka hagiyatuga mi algon midakka waaka fariga war gina farataka mi hamunu je waake ko wedan ennames misalaka europe qawm tawga emi hunge finihunu mus onna gotun emi hun misalaka coat fat non lani emi hun tayyalani emima algon men nujehen algon menge mi hunu algon men mi onnani hama baki iru algon menge bawmatin datur kura muli ahargwes datur kura fa dagota algon menge geographically algon menge tang mi onnani wazam mi onnani ehmi algon menne ki algon menne ka hunu musme fin musme kharif musme rabiul musme onna bayno den ehm vejiya europe ke mi hun ge fin musme ga mi hun ge kara kommes warge taafana kame hunu kame libigat mattaka olala feramen onnane e algon menge mujtama genna kan nuje den e nosne tiya honna fenoda nona fin musmuga mi nikan hanikon hada fonna fotikande cargo olala ne firehenu mes jacket matin ehma algon men jeheto mi ekan kurati algon menge mujtama algon menge vettanu e gulmen nekam ga vis ekan algon men copy kora komen kora kan nuje den ehm vijje ekan copy kora nuje nya kubato manen algon men mi hunu ga is algon men tai alafa karge mi girwanu ges gon alwafa dara jaafa mi ule ulum mi haqiqatu ga i algon men ge vetta gule gotennu dengadi bay halatu ga algon men rasmi sifa ga hedun laar ga lazim wes kurwa coat wes nu ane coat fatnu nu ema algon men ge mujtama ga am ebbes musmen naannane kidanna coat fatnu lafa eha e darjen algon men ge hashigandu badda niwa koran je tane enames algon men ge mizmanag me artificially algon men geetere nota building tang office ta finikuri kam gaves amugote ge algon men ge wetteki hunu wetteka war mi hagigatu algon men naka kom men gule kamenno kamagas mikam warak bain almeni faah korwa adi khas gotega kuri zamanuga muslimunga aadeka wefahori bay ferang almugur bain aadata mihar dukolle fawakan barang hitamiya ki bain almer faah korwa misalakan imama algon men gitere bain akhum mi ala fosha e haqiqatu kam warang islami aade ekama ko bain mi huna ekam wefa unnani e mi vetta nugule war gharib mindani birette ekam gashe haqiqatu ke birette kam no e warang islami kam ekitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam imama turkurabi qalansuwa ge matin aditi imama turkurabi qalansuwa ka anula midani imama fosha taakhelege matin turkurabi nota taakhela ka anula turkurabi adi imama ka anula qalansuwa turkurabi den
ilmerin vidalwagata kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam evs tanaka mas'ul wariyako mati maqamegge miyako waliye mizman ganama algon men kiyani governor-unge darajage dihraje ganama atolorin darajage waliye tanaka rashaka hawalwege hunna mas'ul wariyako fonwakam gawanama hama komme farek gaves e beeflak fonum kuriga rasulullah fanga appulum e beeflage sahabiyege baluga imama alwade bakam bani imam alwade egotan abdurrahman ibn auf ekan koddevi ali ibn abi talib ekan koddevi ma ilmer vidalwani evs sahabiyaku waliige gotuka rashaka baki dur hisabaka fonwakam ga wanama rasulullah ikfanu e sahabiyege bofluga imama turkon nodeva ekle ikfanu ga appulum imama e befluga boluga olala nodeva bes befluga no fonube ema ingechi kei warab bodan islami adekam mihar ha mikama gule tafat kandatan algon menge veshin ves fennana misalaka bay maqam ta difa e maqam ma gulegotun e mihege hedumuga e har kuranje echen nota hedumuga alanje echen bay farang ala tam fennana mihar mizmanuga algon menge beenukon wolni midenwi imama fada echenu tafat echen ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam eklek fanum ge dosorga eklek fanum midenai fada maqam ashabiye ka hawal karawarga mi imama eklek fanum e sahabiye ge bofluga turko debani ema ingeche ke miham warang islami aade kan e aade e hama rit aade kan e aadeng algon men ruju'un e nekkamen e haqiqatu ga algon men kan kofina allah subhanahu wa ta'ala algon men ekam thawab debane kam admi mushrikun na behegotu mushrikun hedun ala gotan hedun neelun e algon men na wajiben enmes emihun ala kom hedumaki ei algon men na gulech nune kiafa e du kollumaki ei kom hen ikamen nun midenwi e fada echen algon men du kollan jehani ei emihunna bar khasa ad emihun ge shi'are kam ga hemene fada eche den enun gotakavs abadus emihun hedun ala gotan hedun elun ei maneki emihunna eggevagane ulun emihun kobi kurun ei gotakavs ran kamennu emihun ge shi'are kan nuwa bawat ge hedun tawgaves abadus emihun hedun ala gotan hedun elun emihun ge kobi kurun emihun gotake em rangaluge kam ga emihunna dekun amali gotun ekam emihunna angadenu adi darim ves ekatu ga tarbiyat kurun ei gotakavs ran kamennu adi muslimunna ki emihun ge tarikhen obbay thaqafaten obbay emihunna ki emihun ge bara fakhru tarikhen obbay emma emihun ge tarikhum mihar baluje hifawa baata alun algon men dirwa hadafena allah subhanahu wa ta'ala rat kore algon men ekam ge thawab devan ema egotun algon men ge hedun elmugaves algon men ebaje islami aadata dirwan den egotun bayin ilmerin faaga kurava mihama algon amille danwa chenu bayin ilmerin faaga kurava algon men muslimun ge meduka mi aade faawa mi bar ko mihuna fatlun mies haqiqatuga eha rangalu echennuna isabaki islami gota mi fatlunu design kure faawa gota warboda durheliye ege isabaki kurumes agna ishara kurana faden islam din angagatuga mihek lagan hunna feran haqiqatuga wegen nuana e hanaga hashiganduge wanatan hashiganduge baata beer fushun hamawa fada echeka midanwi e hashiganduge kula hamuge kula nufanu kam gaves e kitame bo fochekun hedifa ferakam gaves ege baarkamu hashiganduge gunawanta aditaka ustaka inge fada feramakam e feram degen nuana ekama algon men mi aam gotiga mila fatlun nikan ginafara nunoni nikan baar eche gotuga emmima mi baar echeti lum manali hame kan anhunna ekanyenu e fireno es ain hakme ema misalaka algon men sagida daarga algon menge faage mutakhas gotiga algon menge unaganun tirige kakulum matige mi onna baatan nikanagalan ege e hashigonge banatan inge fada gotaka haamwegen de ema mi eha rangol gotennu den ana kanekamaki sihhata balaruga algon men khasa ko firenunge sihhata balaruga bar ko hunna fera numaki emi hunna sihhi gotun genun debena kame sihhi gotun emi hunna undubuta ikurmatwana emi hunna e bar fera lagen hunna iruga emi hunna tad ihsas wana adege tura bar fera lumuge sabun ad khasa ko bo fatin fegona bar feran bar fatin feran muge sabun emi hunna darin limma asar kurmaki ei likan ga kame ekivegen to me medanone ins firehena konama ene darin limmattaka me ufade haywan manavi spam me ufadeni me almenga hashganduga me testicle ge terega
testicle e කියන්නේ scrotum එක කියා කොට කොට කොතල ගෙතරෙන් අරගෙන හෂිගන්නුග එලිෆා එන්න මින්න දෙ ගුල ලාගුලා දෙවපදෙන් ඔන්න දෙච්ච මිකනේ testicle එක අර මිකනේ ඛිස්යා මි ඛිස්යාගේ තනේග මි හයවාන් මනවේ මි උපදණි දන්නවන්ත හකීකතුග ඉන්සානා මි එනගේ මාමියාගේ බණුග උපදමන් දාරුග මිදෙන්නේ ස්ක්‍රෝටම් නෝත මි ටෙස්ට් මි ද ටෙස්ටිකල් ඉන්න ස්ක්‍රෝටම් හකීකතුග උපදිපයිනනි බණුතරේග වාකි කුඩ කුජ්ජාගේ එම්ම ෆතම උපදමුග ඒ ස්ක්‍රෝටම් ඒ ටෙස්ටිකල් තන් ඉන්නනි බණුතරේග එන්නමස් කොම්මස් ගතක මඩමුණුන් ඒ ෆාබම් ගොස් ඒ ෆාබනි කිනකම අදස් අල්මරනක නොහොද ඒ වාකි ඒ ෆාබනීතෝ නෝත ඉන්තා කුජ්ජා බොඩුවගෙන් හම ඒ තිරේ ජෙහනීතෝ කමගස් ඉන්සානා විහාරුග නෝත වකි බරක බොඩවාරුග එමින්නනි තිරිය ෆාබාවා කුබාතෝ බේනුමකි ඒ ඉන්සානාගේ හෂගණු මිදනේ බණුම් බේරුග ඒ බයනුමගේ බේනුමකි වර එමෙ මොහිම් බේනුමකි සවකි ඉන්සානාගේ හෂගණුගේ මේ එතරේගේ හුණුමින් හුන්න දර්ජය වරෙන් කුඩ හුණුමිනේ එතන බේනුම් වේ මෙදනේ අල්ගන මගේ හෂගණුගේ එතරේගේ හුණුමින් යාගෙන කල්ගන වෙන්නේ 37 ඩිග්‍රී මේ 37 ක කන්නේ හුන්න ජනේ කොමක එහෙන්කම ගවනම මේ මිදෙන්නේවි testicle ඒ බේනුම් වේ ෆිනිකන් හෂගණුගේ එතරේගේ හුණුමින් හුන්න වර වරෙන් අදි තංකොල බොඩ ෆිනිකන් බේනුම් වේ නොත හුණුකන් තංකොල කුඩකොන් ඒ බේනුම් වණි එහෙමීම හෂගණුගේ බේරග මිනනි දැන් හෂගණුගේ බේරග බෑ ඉඳ අල්ගන මිලා බෝ ෆේරාමා එකීග එකල බාර් කොල්ලුමගේ සාබුන් එකල බෑන් හුණුවෙන් ගස් හුණුවගේ හිඟජියා අසර කුරාණි එකල ස්පාම් උෆෙද්දුම එකීවෙන් තෝ මේ ස්පාම් මේ උෆද්දනි ඒ මිදන්නේ ටෙස්ටිකල් ගේ එතරේගේ ඉන්නානේ එතරේ ෆෂලාග උන්න සෙල්තන් ඒ සෙල්ත බදලුවගෙන් මිදනි ස්පාම් තාක කොම්ම සෙල්ලෙන් හතර ස්පාම් උෆද්දාලානේ මායකි අල්ගොන්ෙන් ෆිරේනොම් විහාරග එමියුගේ මේ ස්පාම් තක නුහුන්නානේ එකමක මේ ටෙස්ටිකල් ගේ එතරේගේ උන්න සෙල්තන් අම ආදාගේ සෙල්තන් ස්පාම බදලුම් දනි එම මි බදලුම් අබදොස් දෙමි උන්නානේ එන ගමුලි හයාතුක එහෙමගෙන් ෆිරේනොම් මුස්කුලිවේක සෙමින දරින්නේ බනේ එයා කියලා අංහෙනුම් මි දරින් දිමට්ටක බේනුම්වා bis egg ඒ ඕවරිga ekujja viharus hunnachin adun ufuturun ufudeechenu kujja viharus ekujjaga ඕවරිga hunnana gaagandaka millionen ha bis ekamako ekkala millionen ha bis madumadu madomu ngos make ekujja bodum gannawaraka adi baale kunne meolani gos madomu ngos ekkala million viharuga millionen ha bis surafa baale kuwairuga ekkala bis ta maduwegen dan 42 hameya ema ekujja baale gaagandaka ankujjaga deewariga nala 42 bis දැන් එද බිහුම් කොම්මේ මහකු බිහි මේ රහිම් ගෙතරේ වදගෙන මෙන්නනේ මා දන්නම් මෙලෙච්චකි එකල බිස්තාගේ එකුජා විහාරේ සූරියච්චකේ දැන් මදෝමුගස මිරි මදුවගෙන් දැන්ම කොම්මේ මහකෝස් ඒ නුකුන්න බිස් එයම එකුජා විහාරස් එකුජා ලිෆාච්චකේ එකම ෆිරේනුගේ මේ හයවාන මනවේකි ඒ එනගේ ටෙස්ටිකල් ගහුන්න සෙල්තන් හම් බදලොමු දනේ එම ඒ බදලොමු හම එනගේ මුලි උමර දෙමි උන්නානේ එමීම ෆිරේනු මුස්කුළුවේ කියාවක එන වාකි දරින්වල බේකත මෙදරනවා එකම අංගෙනු මුස්කුලීම එකල බිස්තන් හුසීම දෙංග නිමුනි දරින්නන් දැන් කොම්මකස් දන්නවන් මොලෙච්චකේ මිදන්නේ මේ ස්ක්‍රෝටම් ගේ ගමීන මේ හයවාන මනේ උපදා බය ටෙස්ටිකල්ලා අල්ගොන් බේනුම් මනේ ෆිනිකන් එම මිදන්නේ පද බාර් ෆට්ලුන් නුම් ගසබුන් උපදා හුණුම් එකල මේ හයවාන මනේ උපදුම මුතස්මාම් උපදුම බුරු අරාෆාන එකම් පාරෙග්ගා එකම් හුට්ටේක බස් මදුර දාන එහෙමගෙන් තිබේම ෆා කරවන හකීකත මිදන්නෝනි මේ දිවි රාජ්‍යයක නුහුර එකම දිවි රාජ්‍යයක සුන්නාන කන්නගේ ෆාරෝෂි ෆිහා තන්තන් බොඩති උඳුන් තන් උන්න තන්තන් අල්ගොන් මෙන් ආදාය ගේක බදියගොන උඳුන නු තිබේෆනස් බයිපේප නම එගෙන සුනඩා නාෆනානි ෆාරෝෂි ෆිහා උඳුන් තන් ඩාක් බොඩති බොඩ තින් හතර ෆා සමීනස් බදේර්ගේ බොඩති උඳුන් තන් උන්නාන අදිවාන් ජාපා එකාල උඳුන් තන් ගාතු උලේ මීහුන් එකල මීහුන් නිකන් ගෙන පාර එමුන දරින්නොල බේගම මෙදවරවන කිවෙගෙන්තෝ එකල හූණන් එන හුෂේලි ගොස් එකල බය හූ මාබඩ හූණුම් ගසබු එම එයි හූණු කමෙන් නු ෆිනිකම් බේනුම් වාබයි මා ෆිනිකම් බේනුම් වාති අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ එබා මේ දබාෆෝනිස් හෂිකන්ගේ බේරුග එලිෆයින් නොගතට එම දන්න මොලයිති බාර් හෙදුම් ෆට්ලුන් නුගේ සිහත බස් ගෙන හුරකමක දීනු ගොතම සිරම කමෙන් නුන අදින් عمر خان کے ارشاد کا عتمت بن فرقد عمر خان میدال ونی فشوی فیران لما درہل واشے اد رسول عمر خان دے ارشاد کا مشرکون لا باوت کے فیران تل لما درہل واشے دم منگونی فشوی فیران لما درہل واشے فشوی فیران مکی نو تا فشوی ای مسلمون کے فرہن حرام کرے فواجے
adi muslimun gang honna hudda kurefa waiche ema kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful karabe kama umar khan bidalwani sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasu al-harira fa innahu man labisahu fi ad-dunya lam yalbashu fi al-akhirah umar khan bidalwani rasulullah khan sallallahu alaihi wasallam hadith ful karabani kon timan kale khan ade seime tibamihun fashui fera nulashe eni hamakashorun duniyega fashui fera lafi mihaku akhiratuga fashui fera men nulane den hama anas ibn malik radhiyallahu anhu riwayat karwa hadith gas rasulullah khan hadith ful karabani man labisa al-harira fi dunya falan yalbasahu fi al-akhirah rasulullah khan hadith ful karabani duniyega fashui fera lafi miha akhiratuga ena fashui fera men nulane ade akhiratuga fashui fera men nulane maneki kubata maneki egotugas maneki ena surgadda badaifa Allah subhanahu wa ta'ala ena surgadda fa hame kane fashui feramuge ni'matun ena mahrum karwa fa hin ni'mata demun ennum muradaki ena surgen wannane ema mi hame kane fashiva begotu ekanyennu rada begotu sunana rada begotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad dewa fanane duniyega raabum ngatiga demore e ekamun tauba nuwe marwa jamiha ena akhiratuga ena raden nubone surge garaden ene kan nudibene ad surge garala duniyega garala warat tafat surge garala ki ege sabum buddhi filwala ikenu ega eves hitikame onna ikenu ege mulin faada onna ikke miru ikke hame kan mi deetis dairwani hame kan namuga eves khamr mi eves kan khamr den ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadda wafnane duniyega rabe mutiga demhore ekaman tauba anuwe hunna miha egotuga marwejjiya ena swargega walen ene kan nulbene mane ki swarge kan ena nonnane e swarge badajmiyeka swarge grali bene e swarge ki ebbes ni'matukum etanga ahlure mahrum watanennu ema etanga bayin ahlure ralum mahrum karefa anaba ahlure fashim mahrum karefa ene nonnane duniya gal gon men miude kotaka duniya gal gon men bay fara algon men faqir kamun fashu fera nude vidane nota mir kaati algon men nuke vidane mir riti feran agam nuledan faqir kamun nota anaba fara faqiran musan dekam ko doctor banwana kale hakur ka genwana de mir kaati nuke wen baki tafat begotun tafat mismin abdibi ni'matakum mahrum karefa ei duniya khas kame akhiratuga swarge wadawe jamiya ka ene ka ebbes ni'matakum mahrum nukrawen Allah subhanahu wa ta'ala ene idechen ene benun eke devane ene ngoti ene hitan arwanu ene hita eche awun ene benumu benuma ke ene liben emima swarge gera miha kan nulbene e bunavijja ekmane ke ene swarge nonnane hame kota fashui fera mu miha ka mahrum karwene swarge ka mahrum karwene bunavijja ekmane ke ene swarge nonnane ekivegen to fashui fera ei swarge galuringe fera maki Quran Allah subhanahu wa ta'ala angwa walibasuhum fiha harir etanga surgega etanga emihunge feramaki fashuibe ema fashui tafat baawettoge fashui duniyege sebori istabraq ebor diba ebor kitan ebor adi enumes ba wattorge tafat baawetanga ebor tafat nantakiye ema swargege samefadein tafat femwartoge fashui hunnane midane emme mati darjaage mihuna emme mati darjaage fashui ebr dash mihuna ebr dashge fashui ema buriya emme ves dibene tafat dargetoge fashui ema fashui ei emihunge feramaki Allah subhanahu wa ta'ala mengoni walibasuhum emihunge hedumaki walibasuhum fiha etanga emihunge hedumaki harir fashui be walibasuhum fiha harir ema ingechike swargege hedumaki fashui ema e hedun nulevene miha swargen wonnane mihe swargen nudvene mihe ema mengoni faman labisahu fi dunya lam yadkhul al janna ema duniyega fashui feran lafa ein tawba anuwe egotuga matiga demhore miha ki ei swarge wannane mihenu ema egmane ki mi agan minataka hama khande eligin haram etike fashui feran maki den hama ifada rasulullah sallallahu alaihi wasallam adis mikama bodan agan men irshad devum agan men bodan hele mataka mi hadith karabani inma yalbasul harira fi dunya man la khalaqa lahu fil akhirah duniya matiga fashui feran la mihunnaki ei nota duniya matiga fashui feran la kan kashwari akhiratuga mihun ebbes nasiben nemihunne akhiratuga ebbes nasib manik ebbes nasiben ondakam gawana mihun kom se akhiratuga dibene akhiratuga hewle maki swarge wademu fiwaden hen hewenne
එම ස්වර්ගේ වදමුගේ එබ්බස් නසීබෙන් එබ්බස් chance ෆුර්සත නෙම්මිහුන් එයි දුනියේගා ෆෂි ෆේරාන් ලා මිහුන් කි ෆෂි ෆේරාන් ලා ඒගොතු මතීග දෙමිතිබේ ඒකම තවබා නුවා මිහුන් කි එමීම රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆෂි ෆේරාන් ලුමුන් එකලේ ඉක්ෆාන් මනි ෆෂි ෆේරා හරම් උමෆෝගා දුරහෙල වඩාගෙන ෆාදි එකලේ ඉක්ෆාන් අස්හාබේ කන් මස්වනි එෆද ඉම් ෆෂි ෆේරාන් ලුමුන් දුරහෙල වඩාගත්ම නසීහත් දබා ඉර්ෂාද් දබා අමර කරබා ඒගොතු रिवा करवे हदीस है आदे कीतमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह इकफान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले इकफान आम गोतेगा एकले इकफान तुरकरवा वर गिन फेराम के निकन आदा के दरे फेराम तके एमी उमर गफान रिवा करवा हदीस गा एकले इकफान विदालवनी इमाम तिरमिजी रिवा करवा हदीस एकले इकफान विदालवनी अन्नहु रआ उमर आदे अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवा करवनी उमर फान दरकन अब्दुल्लाह रिवा करवनी इमाम तिरमिजी में हदीस अलगमना हिसाब फौर कदवनी अब्दुल्लाह इब्न उमर विदालवनी अन्नहु रआ उमर हुल्लतम min istabraqin tuba'u fa'ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam उमर गफान अंगे दुआ को फशुई के इस्तब्रक़े में क्या बावत के फेरा में एकले फान फेनुडा गति इस्तब्रक़े के कुरंगस ने पदंग दीबाज फदइन हम फशुई के वत्तरे दीबाज की फशुई के वत्तरे माने कि दीबाज के हम मुनिंग एगा हुस फशुई एकलेवे फेरा में देन दीबाज तंकोले बोकों हुन्ना इकिसकी एई मिकेनी इस्तब्रक़ बाकी दीबाज एम क्या हुस खालिस फशुई एगे वरा बोकों हुन्ना बावत के मिकेनी इस्तब्रक़े एमा इस्तब्रक़े में क्या बावत के फेरा में उमर फान में फेनुडागति फेनुडागत मु एकले फानु ए मी बल्वागति बल्वागे मी एही पागे मी उडागे रसूलुल्लाह पान गरिया फता बिहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम فقال ذم دلوني يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود هذا عمر فان اهي باगे बडागने बडागन फदावने ए अल्लाह के रसूल है मी बल्वागे नवाशे मी फेराम बल्वागे नवाशे बल्वागे फा एइन ए फेराम मी गहना जीनत रे वडागे नवाशे एते कलेक फान ईद दुस दुहाशा आदि कलेक फान बदल कुरान वफुत का बदल करबा वगतुका मी फेराम कलेक फान जीनत रे वडागे नवाशे रसूलुल्लाह फान हदीस करवनी फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा हादिही लिबास मन ला खलाक ला रसूलुल्लाह फान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवनी थिया वाकन कशवरी एब्बस नसीबन ने मीहुंगे फेरां कमुगे एब्बस नसीबन ने मीहुंगे फेरां कमुगे थिया फेरां बनी ए माने की आखिरतुगा एब्बस नसीबन ने मीहुंगे फेरां में थी फेरां में की एनुंग एचनुने थिया की ثم لبث عمر ما شاء الله ان يلبث عمر فان من مدكربا مجه النبي فارسل اليه بجبة ديباج فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم دين عمر فان من هنونه كون ادوك رسول الله فان عمر فان من فنوني ديباج هذا ديباج مدن كرستن ديباج استبرق كما كجه استبرق تنقل بوان ديباج كما خالص فشوي ديباج هدفا جباي رسول الله فان صلى الله عليه وسلم عمر فان من فنوني هديا غوتغا فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر فان وقت رسول الله فان كره بداغن دنوني فقال يا رسول الله يا الله رسول الله قلت انما هذه لباس من لا خلاق له كليك فان حديث كردا في مي ابس نصيبا مي هونغ فيرامه معنى اخرت ابس نصيبا مي هونغ فيرامه مي فيرامه كي مي فشوي فيرامه كي ثم ارسلت الى جبه هذه كليك فان دنگه فوغا تمن كلي الغندا تيفون بني مي فيرامه مي فشوي فيرامه فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله فان حديث الكرمني اني لم ارسلها اليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك تمن كلي فانو عمر فان رسول الله فان حديث الكرمني تمن كلي فانو تي فيران كلي فانو فنوي كلي فانو اي تركربا كشنونه ekma ko e vikkawafa e vikkawa libunna faasain kale ekfanuge beenuta fuddu mattake ema fashui feramaki e vikkun huddeche kivelanta vikkun huddei esabaki muslimunges anghenunna e beenu kurun hudda firhenunna beenu kurun huddanuni adi firhenunna bes e beenu kurun huddave uduruge halatuga balige halatuga ekan algomen inginana fon komegas ehem wima فشوفكي فشوي فيرام بيكون اي وقت حرام كمان مثالك الرا حرام را بيكون بس حرام فشوي فيرام كيف فدا يكنو همه كنت مثالك الرم بس فيرهن حرام يكون عنهن فران حلال ايما رم بيكون اي وقت حرام كمان رم بس بيكون هدا فشوي بس بيكون هدا خلاف رالكي اي
huriya menne bes haram eche firihunna bes anghunna bes kurukudines bartumihunna sadu gato balimihunna bes haram eche ya khilaf fashuyi balimihunna hudde eche adi ram besai bali halatuga ran hudde wegen dane balimihunna imam bukhari riwayat kara hadith ke rasulullah pan hadith kara fulani الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا مخاطب كروا بدالوني رنا ريسا فشوبا هذا فشوبي كتفات باوت أي بني دنيا كا أي ميهون نو يتكتش لكن آخرة كا أي تبا ميهون نو يتكتش ماني كي رنا رهيج ميمتر نعمة هذا فشوبي فيرام نعمة مي دنيا كا نعمة تبني غير مسلم النشيء لكن آخرة كا كان تبني مسلم النشيء هذا دين هم بفتح مير رسول الله كان حديث الكربني أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها أبو موسى الأشعري رواية حديث رسول الله كان حديث الكربني رنا فشوي بني تمن كليك فانو أمتك أنهننا حلال كريفة أدي هم أمتك فريهن إذا كتبني حرام كربكنه إما رمبس أدي فشويس ميومتك أنهننا حلال إبينهم كرون هدا إنما اسم ميومتك فريهن إبينهم كرون أي حلال إنه حلال إنه ما حرام إيش هذا فريهنهم فشوي رم بينهم كرون أي حرام إيش إكما أنهننا تكا إكو تكا سهننو إما هم عمرك فانا كانت الدماء فتن عليك فانا بس هم ميا داد جاكو تكا إكليك فانا بس كم الدماء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريها فشوي فيرام هدية كتو جنوم فيرام عليك فان دبني عليك فان رواكر وحديثك كليك فان دبني أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرا إيكيون باوتك فشوي فيرام كليك فان هدية كروني سيرا ميسم استبرق نو ديباج فدين هم فشوي باوته سيرا كي برد مي دنوني هاشيغنو مولي هاشيغنو اولاله گوتن اوننا ايگا رونگدوا فوننا فيرامه د ميفدين فشوين هدافن بردك ميكني سيراي اما اي فيراموگا فشوين هدافن فيرامه اي فيراموگا رونگدواله فوناني د مولي گاگا اولاله گوتا وانك مولي گا نيوا كرवे گوتن اوننا فيرامه سيراي كي ميكا فيرامه كي اما اي سيراي ميكي باوتك گهناي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمن اروني كمس فراتكم بدمن اروم رسول الله صلى الله عليه وسلم افيرا مفنوني علي كفانا علي كفانا دارني افيرا تمن كلي كفانا رسول الله فن بافيه فلبستها فعرفت الغضب في وجهي انت من كلي كفانا اترك رباغ رسول الله فن غريه بدان وافيه مي بداغت رسول الله فانو اف تمنا افيرا لاغن هوريتن دكوداغن نوافا كلي كفانا كوفا اسويكن كلي كفانا مونفون انجن ديي فقال دين كليك فان مفدين كوفا اسكروا كليك فان مونفون اكن هاما فدكتك كوفا اسكروا في حديث كربني اني لم ابعث بها اليك لتلبسها تمن كليك فان عليك فان ميدالوني تمن كليك فان ميفيرا فنوي كليك فان اتركروا كنونه انما بعثت بها اليك لتشققها خمرا بين النساء اكم كليك فان ميفيرا ميفنوي මේ ආයිලාගේ අංහනුන්ගේ බුර්ගා හැදමට්ටක ඒ ෆේරාම් බාබා කොල්ල මට්ටකේ මානේ කි අලිග්ෆානුගේ ආයිලාගේ හිමිනේ අංහනුන්ගේ මෙදුගා ඒ ෆේරාම් බාබා කොල්ලා බෙස්සේ මට්ටකේ අලිග්ෆාන රසූලුල්ලාහ් ෆානු මි ෆේරාම් මි ෆනුබි එහෙම එකද අලිග්ෆානු ඒ තුර්කරු මට්ටකේ නෝනේ එහෙම දැන් ඒ කොන් අංහනුන්නේ ඒ අලිග්ෆානුගේ ආයිලාගේ මිනුඩානවා බේබේ අංහෙම් බේබේ ෆුණු riwaayaat වේ ගොතුගා ඒ تيم فاطمة نوتا حتر فاطمة تيم فاطمة كما قالنا اي فاطمة بنت رسول الله فان ذلك مالهم فاطمة عليك فان كملوا دين فاطمة بنت أسد اي عليك فان ماما أسد قدر كملوا فاطمة دين فاطمة بنت حمزة فان قدر كملوا فاطمة اي عليك فان بود بيبي قدر كملوا اما مي تيم فاطمة كمدوغا دين باين علمر دكڑا حتر فاطمة مي كتر يترون فاطمة بنت شيبة ابن ربيعة شيبة ابن ربيعة قدر كملوا فاطمة اي عقيل جه ام كملوا عليك فانو اخ عقيل قد ام كملوا اما مي انهم بيبي فرنگ مدوغا بسه متكه رسول الله فان افيران عليك فانو فنو مي انگيج كي انهنم مي فيران بينو كرمكي فش فيران منو كرمكي قد
manaka mennukan adi ashabe kanu rasulullah fan kurumati kurwa fe beka adi rasulullah fanus angem beka men ebenu kurmattaka fashu feran deba fe okan ekange ene hadith ki Anas ibn Malik riwa kurwani annahu ra'a ala ummi kulthum bint an-nabi sallallahu alaihi wasallam burda hullatin sira ade imam bukhari nasai ade abu daud riwa kurwa hadith ga Anas ibn Malik bidalni ekle ekfanum dekwada gate ummu kulthum radhiyallahu anha rasulullah ekfanum derkambelu ummu kulthum maha midane fada sira ekunu bawatuge gahanayakun gahanatur kurwaga hunnaitan aneki sira midane kurenstanu faden ei waterege burdaki muni hashgandu ekko anekola niwawa fada gotakan ega rongala funna ferame den siraga abegata ilmer vidalwani sira aki fashuin hedifa ferame midane faden hashgandu ekko anekola niwawa gotan ega rongala fa adi e fashuige ituran ei ega kommes mimbarka rang hama khalis rang ega himene ferame ema sirage ibawatuge ferame ummu kulthum radhiyallahu anha turkurwaage hunayta Anas ibn Malik dalan tun leifan de kodage neme ema ummu kulthum e turkurwani leifan ge bappaful rasulullah fan ekmana devima nota leifan ge firkanu Uthman ibn Affan leifan ekmana e devima rasulullah fan devi ferame nota ekmana ge firkanu Uthman fan de ferame Uthman fan devi kam gavis rasulullah fan ge enguda gannawan ema leifan ekmana nukurwa atikwato adik fan ge hadith ge argument engi edani rasulullah ekfanun ha mifada ha sirage bawatge feramen efanuni ali ekfana ekle ekfanun ge gege tibi anghem bebe funna e baswale matta ka menge chiki fashi fera anghem huddakan firehunna manakan den fashi fera amekani gagalun ekanje nu fashi fera taneg alaf ege matiga oshotunu tashinun evis algamment ka manakame none kalgon menge enduge bed sheet ka fashu fera menuko genwane geega bimmati kala kaapetaka fashu fera menuko genwane e rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiben egotan algomena irshad balibe hudayfa vidalwani nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahab wal-fidda wa an na'kula fiha wa an libs al-harir wad-dibaj wa an najlis alayhi imam bukhari riwayat hadith ga hudayfa vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani harmina manakuraba fe ranari hige kamwaruga fembuin wata ebeseke buin adi ranari hige kamwaruga ebeseke keun adi fashui ge bawetta harir adi fashui adi dibajwes fashui ge bawetta kun feranun adi fashui ge bawetta gumatiga ishinu wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam armena mana karwa fa imenge cheki fashui ge bed sheet ge matiga oshotun ishinu e algomena hudda kamenun hame feda kabete bimatiga lafa itanga matiga ishinde ushowe ulmus e argument ka hudda kamenu den fashui fera firehenunna mana anghenunna hudda ennames firehenna wes hudda ganda haratan eboy ei bali halatuga misalaka base farwa kura mihaku algomena lafadini fashui feran lafikam gawana ebaje faseven gadane ad mikanta dimawani hamuge balitaka bayin hamuge bali khasako ga kehumu medwer kura bay bawatge balitaki fashui feran lumu eka ifada balita duruheli kurwa echenota ifada balita ko shifa libe balitake ade bali jehumu mikan hudde gandane ekotos bali jehidane tiwe algom men fashi fera lungu den nukre fashi den ura befuna sengudana na fashi fera maki haqiqatu ga e ega faadata ka hun naiche misalakan fashi fera maki e hunu gada irgaves e hashiganda kommes mimbarge finikame libade ferame enames ekkala hun algon menge misalaka rajye ke hun tane kiyafa fashu feranu egotu ke sudden nuane hama hun tane kiyafa angunum burga neelum huddan wa fadain hun tane kiyafa fashu feranu sudden nuane enames balihalatuga fashu feranu huddan ege dalilaki umar fan riwayat karwani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an labus al hariri ade hadithun ado Anas ibn Malik radhiyallahu anhu riwayat karwani أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما أنا سبحانه دالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف شاء الزبير بن العوام مدبيفلنا غاكلو غاهوري كيهم كسابون فشوي فيران لمغ هودا اكم رخصه دبيه اما عبد الرحمن بن عوف شاء الزبير بن العوام بيفلنا غاكلو كيهم بجه بيفلنا كرمتهم ekama farwaage gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashi fera ebefun lumuge hudda medabani dema ilmerim bidalwani
Abdurrahman ibn Awfasha Zubair ibn Awwam huddavi kantan miyummatukam kommi ekavas huddavane maneki ehe miyekavas hama ifada bajje kurmat wejjenam kam gawanama ga ke homge bali kurmat wejjekam gawanama den ebal islamatta ka fashi feran lung e beswari irshad dingote kam gawanama ifada in feran lung ehe argument ka firenonta ka suddagen dane kameke den oy point ki fashui feran lumuga den nota aadaga feran me lumuga e feeramuge wara kudatankulen indane fashuin hadafa e halatuga e fashu e feeran le vidanato notununto ilmerim vidalwani hataru ingilige flaming hunna warge hataru ingilige flaming hunna warge kuda etikole fashu feeramu e feeramuga himinifawa kamga wes e feeranu huddawane ekam hataru ingilige flamina wuren ma bodu bay fashu feeran ega himinifawa kamga wanama e feeran laginwane ekan ngeni umar kfan riwakra hadith eklek fan dalwani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an labus al hariri illa hakadha rasul umar kfan dalwani rasulullah kfan sallallahu alaihi wasallam wani fashuin fadifawa ibs ferame e ferame harben benukuru e ferame lum mifadai menui mana korabafe ehm vida baki ehm vidalwani vidalwa mi عمر كفان بدالوني ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما مفدين منوي فشي فيران وني مناكر بافه دين كم فدي كنت دكوا متى رسول الله كفان إكلي كفانوجا أبول مچن نعوافا إكلي كفانوجا مي شهادة إنجيا دين مدو إنجيل دكوا على بافا مدو إنجيل جسوا على بني هم إنجيل كي إنجيل كي فلامين هنا dengilige flaming hunna tikole ferame ga fashun murikam ga bes e ferame lumaki ferehunna huddakameke den hadith ge ehen lafzi ga ebo we midene mi kurim midene wono lafzu ehma muttafaq alayh imam bukhari muslim riwayat bay enma imam bukhari fiwa ehem be fulun riwayat ba ha mi hadith ge ehen riwayat ga asfawani ehen lafzu ga minani naha an libs al hariri illa mawdi'a usbu'aini aw thalathatin aw arba'a umar kwan dalwani rasulullah kwan wani fashui feran lung dengilige bodumin fewa nota tingilige flamin fewa nota hatangilige flamin fewa den fashui feran lung armenataka nahi korwa mana korwa fe ema mi fahuge riwayatuga ebo hatar ingiya hame flawegen gosa dengili tingili hatar ingile ma hatar ingilige flamin hunna fotikole fashui ge fotikole mihekula ga mihuga nota mihekula feran gurikam gabes e feramellung firenonta huddawane ekam evvurem bodu minbare ka fashi feran ebis ferame ga hemeni jikam gawanama e feran lung firenonka huddenwane admi fashi feram begutu adikone senen fadain fashi fer ema fashi feram bali halatu ga be hudwe gende hamegata e rambes misalaka bali halatu ga hudwe genda fadain e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga riwawe oge wagotuga أصحاب بيكر إكليك فانوج نيفة زخم وجن دي مقسم نيفة زخم وجن نيفة تك إبدا ماتيبا مولين نتيجن دي إيه ما دين إكليك فانو إبيفلكو ريهن نيفة تين هدوافا جسوي ما إتان مي كونيوي دين إكفوجا رسول الله كفان إرشاد فلان إبيفلكو رانون نيفة تين هدوافا جسوي ما إكودس كونيوي جن النوديا ema ingechike ifada halatuga ram beenu kurun hudda hamegata baliga halatuga fashues beenu kurun hudwani hamegani bali halatattaka adden timmana kamaki algon denne faden boda vegat mattaka ebes ferame beenu ko genwane algon men la ebes ferame ki ei algon men boda vegat mattaka beenu kra ferame ka genwane ema abdullah ibn umar abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu riwayat hadith ga rasulullah kan hadithul karbani لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ذرة من ورس بداك ميه جهتوغا هون ميها إنا سورغن وانا هوتة ذرة كمكاني برك كودا من وري أدالغن من كترين مثالك هندونو غواغوتوغا نوتا حبيروغا غواغوتوغا فارق هو لوولكم إيروغا دالا نوتا إيروغا أيوان بدفع دين لوولم وانا iruge avi fiwa den ehm baata kan hiyawa hikam unnakam gawana ma ekkala lowlon nukunna avi e lowlon nukumege ana alige terega e dalage terega algon men fenegana kudi futtaken hunnatan ema nikan kudi kuni futtan hunnane ka jawuge mole kudi futtak
එම එපද කුඩ කුඩ මින්බරෙන් දර්රුග මින්බරකින් එම එහා කුඩ මින්බර වෙස් කිබුරරික මිය ගිතක වෙජ්ජියා එන සෝර්ගෙන වන්න හොට්ටේ දැන් මේ හදීස් රසූලුල්ලාහ් ඉක්වාන් හදීස්ුල් කරම මිහක මිදන්නවනි ඉන්න රජුලා යුහිබ්බු අන් යකූන thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana මිහක බේනුම් වෙදානේ එනගේ ෆේරාන් නිකන් රීතිකොම් බාට්ටන් එනගේ ෆාවාන් නිකන් රීතිකොම් බාට්ටන් දැන් රසූලුල්ලාහ් ඉක්වාන් හදීස්ුල් කරමනි ඉන්න අල්ලාහ ජමීලුන් යුහිබ්බුල් ජමාල් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කි රීති ෆරාතකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේක තක දනවනම රීතිකන් ඉෆරාතක නිස්බව ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ජමීල් කි රීති මීහා අල්ගොමෙන් බාරෙන් බණාලකම ගන්නවා රීති මීහා නොත රීති එච්ච කම කියන්නේ ජමීල් ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක ගොතකම් බේන කරන්නේ එහෙම රීති මීහක අල්ගොමෙන් බේන කරන රීති මේක මොන ඒ ජමීල් රීති මීහකේ එහෙම එහෙන් ගොතක දනවාකම ජමීල් අකි ජමාල් රීතිකම්ගේ සිෆා ලිබිෆා ෆරා මීහකම් ගාවිස් එච්චකම් ගාවිස් එම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ සිෆා කරබණි ජමීල් කම්ගා ආකි ජමාල් රීතිකම්ගේ සිෆා ලිබිවඩගම් ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යුහිබ්බුල් ජමාල් අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රීතිකම් දෙක ලෝබිවඩ ගන්නවයි දැන් මේ හදීස්ුල් කරවනේ අල් කිබ්රු බත්රුල් හක්කි වගම්තුන් නාස් කිබ්රුරකම කි හක්කන් ඉදිකොළු හදාෆා මීස්තකුන්න කුඩා මීස් ගොත හිතුමේ රසූලුල්ලාහ් ඉක්වාන් හදීස්ුල් කරවනේ මියක එනගේ ෆේරාන් රීතිකොන් ලුමකි එගොතක වෙස් කිබ්රුර මෙන් නුනේ රීති ෆේරාන් ලුමකි එගොතක වෙස් කිබ්රුර මෙන් නුනේ රීතිකොන් ෆේරාන් ලුමකි රීතිකොන් එනගේ ෆාම් බැට්ටුමකි රීතිකොන් ඉස්තිරකොෆා නිකන් ඔෆරා ගොතන් එනගේ නිකන් ආකොන් අදි ෆුදේවරගේ ක්වොලිටි රංගල ෆේරාන් ලුමකි ඒගොතක වෙස් කිබ්රුර කමෙන් නුනේ එකම කිබ්රුර කම කිවත කිබ්රුර කම කි හක්කන් ඉදිකොන් හදුමා අදි මීස්තකුන්න ඉහානත් තෙරකොන් හිතුන් මීස්තකුන්න කුඩා මීස් ගොතෙග එන බෙලුන් එවිහුන්නකි මා දබ්බේකමගා බෙලුන් ඒ කිබ්රුරමකි එහෙම එංගේටිකි රීති ෆේරාන් ලම් මිහුන් මිහක ලෝබි කරමකි අද එන ෆේරාන් ලාරුග නිකන් රීති කොන් සාෆ් තාහර කොන් හුන්න ලෝබි කරමකි ඒගොතන් එන ආදුක ෆෝර්මකි එහෙම වර්ණාලකම ඒගොතක සේකි කිබ්රුර කමනු එහෙම එන ගාගා කිතම කුඩකොඩස් කුඬුෆුක කිලාෆුක නුජේ පද ගොතක අබදුස් රීති කොන් සාදාක හුන්නනි ඒ ගොතක එෆද මිහක සිෆෙන් නොකරවන ඒ බොඩා මිහ ගොතක කිබ්රුර මිහ ගොතක එකම එෆද මිහක සිෆ කරවන එහෙම ඒ ෆේරාන් නුමුග එන ෆරුවා බාට්ටා මිහ ගොතක කම්මක කිබ්රුර මොගතුම් බොඩා දන් කන් දෙකම මොගතුම් බොඩා මොගතුම් ෆේරාන් නුමකි ඒ ගොතක ඉස්ලාම් දින රහ කමනු එම අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න උමර් රිවා කරවා හදීස් රසූලුල්ලාහ් ඉක්වාන් හදීස් කරවනි من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة مشهور متكا باقي ميهونا دك متكا ميهونا دكا مشهور متكا فيرام النافي ميها كنما الله سبحانه وتعالى قيام الدهوغا اينا نكمتكم کے فيرام اللبا ہوتے اما مينگے چکی مشهور وگت متكا مانے کہ ميهون گات کا دک متكا ميهون گات کا فالوا فد گت کا دک متكا الوے فيران لون ඒ හරාම් කමක අගම විතරෙන් බයි මිහු බයි මුනාසබුද්දුගා ෆෙන්නානේ අංහෙනුම් ෆේරාන් අලාගේ උලේගත ෆේරාන් අලාගේ උලේත මිහු අංහෙනුම් ෆේරාන් අලාගත ෆේරාන් අලාෆා අදි මිහු ඒ අංහෙනුම් මිස්මානක මි ෆෂනක ෆානෝගත අංහෙනුම්ගේ තුම්පතෝ කුල්ජසාගත කුල්ජසාෆා මූනුග කුල්ජසාගත කුල්ජසාෆා අංහෙන් දොලාගෙනගේ කිකුරන්ත මිදනි හා බොඩු ඉහ්තිමාලක ඉහ්තිමාල් දාර එත සතේක මිහුන්නක ෆෙන්න බොඩු ඉහ්තිමාලක දාරුග එන මිහුන්න මිදකනේ එන ෆාෆේ ගවාත මානේ කි දෙකොළුම් ෆාෆේ එකොළුම් ෆාෆේ කවනේ ප්‍රථම අංහෙන ගොත හෙදුන් අලුම් එම් ප්‍රථම කුෂේ අංහෙන ෆිරහනක අංහෙන ගොත හෙදුන් අලාගෙන නොවනේ අංහෙනක ෆිරහනක ගොත හෙදුන් අලාගෙන නොවනේ එම ඒකමයි අනිකම කි එන මිබාවතක හිරාම් මෙලනි එන මෂූරුවේ මිස්තකුන්න එන ෆාළුවේ දෙක්කි ෆඛරුර මට්ටක එහෙම ඒ අනකානකන්ත එහෙම ඉෆදින් කන්තක් කරාමියා එවති දෙගොතුම් වස් නුබා හදිෆා දෙගොතුම් වස් එනගති නුබා කම කරේෆා එහෙම බොඩාවේ ගත මට්ටක මියක ෆේරා වස් ෆේරා බේනක ගනවන ෆේරාම කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවි නියමතෙන් ඒ ෆේරා එගොතු වස් බොඩාවේ ගත මට්ටක බේනක ගනවන බොඩාවේ ගත මට්ටක බේනක ෆකම ගවනම එන එතකරවනි එකුරවනි ඒ වරබොඩ ෆාෆේ එහෙම දැන් බොඩාවේ ගත මොකද ෆේරා ලුමුගේ වත්තරතන් එබෝරි ඒගිතරෙන් එමෙ වත්තරෙග මහක ගීත්ම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වලට ගලීග දන්නවා ෆල්ගන වාක නිමාලන බොඩාම ගොතුන් අල්ගොම් මෙ ෆේරාම් බේනු කරවේ එගොතකි ඒ ෆේරාම්මකි ෆිරහෙනු එමිහුන්ගේ ෆේරාන්තන් එලා ෆේරාන් හෂිගනුගේ ඉස්කොළුගේ දිගුමින වරමස් මා දියුකෆ එනගේ ෆාතිලාගේ දෂුන් බිම්මතිග කේත්තේ වර දියුකුරුම් මී
insana boda kama ki ekan kofikam ga wana Allah subhanahu wa ta'ala am yaqinus reward ganwana kame ema kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam warabbuda manakura fa onna kame bimmatiga feran demigen daafada gotaka e feran divgoggen egotuga matiga bodakamuga matiga hingafa damihum maneki bodakamuga gotum bodamum gotum feran digugo den e feran enage fatilage dashawanna daraja bimmati keta daraja divgoggen diun e mana kame ema rasulullah sallallahu hadithul karwani thalathatun la yukallimuhum Allah ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أبو ذر رضي الله عنه رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكربني تميها كي قيام دوغا الله سبحانه وتعالى تميهنا بس بحين كربانة تميهنا أدي الله سبحانه وتعالى تميهنا بلا ود نغنواني أدي الله سبحانه وتعالى تميهن تزكية نكرباني الله سبحانه وتعالى تميهن طاهر نكرباني معناك الله سبحانه وتعالى تميهنا كبس بحين كرباني تميهنا الله سبحانه وتعالى رحمتك بلمك ونبلوانا تميهن الله سبحانه وتعالى تميهن طاهر نكرباني ولهم عذاب أليم دميون بيندن عذاب هوتة قلت من هم يا رسول الله أبو ذر بدالوني تمن دنيم إيه الله ورسوله إيه كم بيتوي من هم يا رسول الله قد خابوا وخسروا إميهم جلن من هلاك وجه إميهم أميت تنتي ملين أفارق أنت إميهم ملين جل هلاك وجه إيه كم بيتوي فعادها ثلاثا رسول الله صلى الله عليه وسلم تم فار من حديث في الكرباني تميها كي الله سبحانه وتعالى ميهنا بس بحين كربان قيامتهم بس بحين كربان تميها كي ميهنا الله سبحانه وتعالى رحمتك بلمك نبلوان تميهنا الله سبحانه وتعالى تزكية كربان دينهم أبو ذر مدنوني خابوا وخسروا لكن ميهم أمير تجلي ميهنا كي جلني هلاك ميهم كما قال جي دين رسول الله فان مبان كدوني كم بيك حديث في الكربان قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب حديث في الكرباني تميهن كي إكاكي إنك فيران إنك فادشون دامن هنگا ميهاي باقي فيران ديكو كن إنك فادشون غا إن فيران ما درجة بمتي كيتة درجة فيران ديكو كن هنگا ميهاي أنك كي ميهن إكي ديفا إكمك خلقوا ميهاي تيمنا ميهكي بيفاري وريكو إنك بيفاري مدا بكمتكا دوغوا كوغن بيفاري مدا mihun vikala mihaye ema mi kamo inge chiki midane fada fera diko e fera bimati kete darja diko fa ad fatila ga dashuga deme darja diko fa boda kama kiga ekam kurun eham warab bod go hekan emima rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat fa hadith ga dem baybe from hadith ko masalen wala kam balwa hadith ga oy miha ku as midane faden feran diuko enake fatile buren diuko bimati kete darja feran diuko hor mi as wudu ko gen namaz kurima rasulullah fan hadithul karbani ad abu hurairah wa karo hadith ga bainama rajulun yusalli musbilan izarahu miha ko ena andegen hori izar ko sene faden mundu faden hashgon ge tidi baga mi ola leve hashgon ge tidi bani wa kar leve ferame enake izar isbal ko gen hore mane ki izar tiriya demifa tirifa hunde baki fatina ge dashabis wana daraja izar diko gen hore gen namaz qurani ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil karabi idhhab fatawalla fadhhab fatawalla thumma jaa allah rasulullah hadith fil karani enaka dashe ko wudu qarashe fadhhab fatawalla den enaka wudu ko gen ai thumma jaa faqala idhhab fatawalla hadith qurani kas ko wudu qarashe فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه هم ميك بدنوني إيه الله ورسوله كليك فانو إني وضوء كرما تي أمر كربا فا دين إن كمك دين إن به بدال نوي همين أنت هو النبي نوت هم به بدال نوي كيف توي قال إنه صلى وهو مسبل إزارة حديث الكربي إنا نماذ كري إنا إزار إسبال كوجن هوري إنا إزار فاتلا کے دشا ون درجہ دیکھو کہ ہورے نو تو فاتلا کے کڑ ہن ورن دیکھو کہ ہورے وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل اسبال کو کہ مدن فدن فیران دیکھو کہ ہورے نماز قرآن ہی کہ نماز اللہ سبحانہ وتعالی قبول نکروانے می حدیث کا ابو جعفر کیا ابو داؤد رواه کروا حدیث کا سند کا ابو جعفر ہے کہ مدینہ کا اہل ورنگ ترے ميه كومنه انكي اي انك حال نيجي ميه كم کا بين ور دکڑانے کم حدیث کی بين علم اشاقان بدالونی می
حديثك ميه جحال نينجي ميه كسنات جابوله إكما بين أنهن أنمري مي حديثك هم قبول كروي درجة حديثك مغا إبلوا أقول بس إشارة كوري فتن قلنا القول المبين في إخطاء المصلين إفتوك مؤلف إينا حديثك النوافة تكوا في واقعين ده هوني حديثك هم حديث قبول كروي درجة حديثك إنما وريها علم الناس بس وداعنا نوع مثلاً إسبال كوجن هو نميها متفاعل ديو كوجن مفاتيلا جت تريد دمون دا درجة فيران ديو كوجن هو نميها إينا علم وضوء كران نجهنا كمان هم حديثك أسفا إبا حكم إيه منسوخ فا حكم كم جا إنه علم المدالوني إيه ما رسول الله يكفان حديث في القرآن حديث في كمان نعم الرجل خزيم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاري رانغلو فريهنا كي إم رانغلو فريهنا كي باقي نكن رانغلو فا كورين فدي رانغلو فريهنا كي خزيم الأسدي كي خزيم الأسدي كي فريهنونج ترين فا كورين درجة رانغلو فريهنا كي إكما كو إيه نك بولو كي استشكان دعوة فان وانما أدي إيه نك فا تلاق دشر إيه نك فيرا إيه نك فاتلاق دشن دمين دافدين إيه نك إزار دمين نداور ديغو نكرانا مي معنى كي إسبال نكرانا ما أدي كي بولو كي استشكان إيه نك كوندو داش تريه بس دادار جين إيه نك بو ديغو نكرانا مي هما إنجي تكي خزيم الأسدي كي برا ماتير مار رانغلو صحابي كان إكما إنك أبوه كان كمل ذا دسيفين دسيفين رسول الله كان مشارك كروني إكما كي إسبال إنك فاتلا كداشن دمون ذا درجة إنك إزار ديو كرو أنا كم كي إنك بو ديو ما ديو كم بهتو كم يكس مي إزار إنه مي كفاتلا كداشون هنگمون ذا دمون ذا فدا ديو كرما كي أي بودا كما كي إكم كروي جكم غوانم أي حقيقة كا مربودو خوشة مربودو فافي إهم بيجين رسول الله كمان صلى الله عليه وسلم حديث لقى بعيد كمان من أسفاء أبوه أبو هريرة الواكر حديث رسول الله كمان حديث الكربني لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا بودا كم يقولون نوتا فخر ورم يقولون ميه إزار دامون دا ميها أكيد الله سبحانه وتعالى ميه كبلا ودكنوانه ميه النونه أنا كي رحمتك بالله الله سبحانه وتعالى بلوانا مهنونه هذا إزار داومن داميها أنا كي إنا إزار إنا كفاتلا كداشون دمن دافة كده ديوكو هون ميها أي إزار إفدين ديوكرا ميها كي أي الله سبحانه وتعالى ميه كبلوانا كنوانا مهنونه دين مي إزار ديوكور مك مسألة كا أبدوس مي ديوكورون غلفا من إنالي بودا كما كي كان كوفي كم كوانا ما غوس لكن بدني إما عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواكر وحديث رسول الله كمان حديث الكرمني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة بودا بمو غتون إنك فيران دامون دا ميهاكي قيامتك الله سبحانه وتعالى إنا بلنا ودغنوانا ميهنونه فقال أبو بكر إن أحد الشقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه تمك لا يكفانو إزار إفران أنني أبو دوس تيرين إلفا ما ديغوي في دن تمك لا يكفانو إبواغن دميغن نضافة كتا كانتا كرضافيا منوي أبدوس أنني ديغوي في فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيالا رسول الله كان حديث الكروني كلا يكفانكي بدام غتون اكنتا كرا فرات النونه إميما مي حديث فلتوغا أبدوس مرق جنفارا مي إسبالا بيغتون نوتا إزار نوتا مي أن إتشن نوتا لا فيران فاتلا كداشون دميغن دافتا كتا ديوكورما بهغتون آسفاهن نهيتا نوتا إيا بهغتون آسونا وعيتن آسونا نبودس بودا كما غلفا بودا كما غتون إكن كروم ميغوسوني بودا كما إكن كوسيا إكن كوفيا يوتي وعيد كداشا إكن إميها آسا إما إفاد ميها كبيركن نجينا وعيد كداشا عاد وجيادن إنك الله سبحانه وتعالى دنوان إنام كان تكرونا كوتي برا إكشيكين وعيد كآسفاوا حركش إنذار إنك مجا حقوقن ديوم وتهم إكشيء معكم الله سبحانه وتعالى عفو كرم وسيسمى إكمل الله سبحانه وتعالى غفور رحيم إن مسكينة تلقون يقين ماني الله سبحانه وتعالى حضرتهم إكنا رحمتهم إنا عفو إنا اللي بينك يقين ماني كينتو الله سبحانه وتعالى روح نقولنا كم جتريجا إنا هوري عندكم إكما روح نقولنا كم إنا إكبار استغفار كرم الله سبحانه وتعالى رحمه هم يجين وس إنا وشالان إنا حساب إراد كريا واسلوان إما بعيد حقوقن دان بڑا كما أكيم إكم كرامي هنا دم بڑا كما أكيم نوغت كم كرامي هنا بعيد حق ودان هيجين وتنو هيجي جوابك بڑا إبس مياكو إنك إزار ديوكفا بنجن نوان تمنى ميكم كراني تمنى بس بڑا كم نتهما تمنى مس إزار
ಮತ್ತು ತಿಮಗೆ ಫೆರಾನ್ ದೀಕುರು ಈ ಮಸಲೆ ನೂನೆ ಹಿಂಬುಣಗೆ ನಾನು ಸಬಕಿ ಬಯಂ ಹದೀತ್ ಫುಲ್ತಂಗ್ ಆಸಾ ಎಬೋರಿ ಮದುನ್ ನಮಸ್ ಮಿ ದನ್ನವಿ ಗೊತ್ತ ಬೊಡಾಕಮ ನುಗುಳು ಆವೆಸ್ ಏಕತರೆಗೆ ಇನ್ ಹದೀತ್ಗೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಫಾನ್ ಮಿ ದಾಲ್ವನಿ ಮಾ ಅಸ್ಫಲ ಮಿನಲ್ ಕಅಬೈನಿ ಮಿನಲ್ ಇಜಾರಿ ಫಿನ್ನಾರ್ ಮಿ ಫಾಗೆ ತಂಬಿಕಶಿಗೆ ತಿರಿಯಂ ಹುನ್ನ ಬೈಕಿ ಇಜಾರುಗೆ ತಿರಿಯಂ ಹುನ್ನ ಬೈಕಿ ಈ ನರಕಾಗವಾ ಬೈಕಿ එම මිෆදීන් වස් ආස්වා බොරි එම මින් ආස්වා වාතිවේ අලිමාම් ඉබ්නුල් අරබි මාලිකි මذහබ්ගේ බොඩ ඉමාමෙ අන්දලුස්ගේ ඉමාමෙ අලිමාම් ඉබ්නුල් අරබි නිකන් නගල වාහකේ විදාලෆවේ එන විදාලවනි එන විදාලවා වාහකවලන් දනවන ලා යජූසු ලිර්රජුලි අන් යුජාවිස බිසෞබිහි කඅබා වයකූලු ලා අජරුහු ඛිලා එබ්බස් ෆිරිහනකන් බුද්දේ නුවානේ ඒනගේ තඹිකට්ටම් වරින් ඒන එලා ෆේරාන් දිව්කොෆා ඉසාරකම් ගාවිස එහෙම් ෆරාම්කම් ගාවිස ඒනගේ තඹිකට්ටම් වරින් ඒන එලා ෆේරාන් දිව්කොෆා den e feran damun dairuga tiyamma mi feran damun midaniki mi gotas bodakamun kurakam nune mihim bunun ebbes miheka hudden nuane ekivegen ibn arabi dalane li anna an-nahya qad tanawalahu lafzan sabaki mi mikanta nahi kurayfa mi lafz rasulullah kan hadithulga asfa lafz rasulullah kan hadithulga mi ba'id aswatumun ebenge mi nahiyeka ema nahige lafz moti aam konne ema ege tere wadagindane mi islami ummate komme farda sama komme farda kes e nahiya bolaman jemi mane ke nahi kurun kantakun durhelu jemi ema e nahi kurun kantakun durhelu ikon mi hege machbes ekame wala yajuz liman tanawalahu lafzan an yukhalifahu yar e nahige tere wadaginda mi ismi mane ke nahiya bolaman je bes miyaki e nahiya khilafu emiha kattaka jaiz wane mihen nune إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله إما نهي كي إيه بولا من جه أمره معنى كي نهي كي كم كن دروه لما كرفا أمره إما أمر إيه كم ميكوس أمر إبيكتك آسا إن هريها منك أمر بولا من جه دين محالة تجا ميهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتك مي أمر شامل وابين إما ميكم كي حقيقة تجا أمتك من بولا من جه نبي كمه එහෙම එකන්තක බෝලමන් ජේරුගා තිමන්න මේක මිකුරණි මි බොඩාවගෙන නූන බුනේ එකන් නුකුරුම කී ඒ ගතවස එකමන එහෙම ඉබ්න් අරබි මි විදාලවනි බරංගල වාකේ එහෙම අලගන් මේ විස්නාලන් ජේන දෙ නුකුතායන් බොයින් එන් නුකුතායකි එබ්බස් මියකු එනක තබිකට්ට වරෙන් ෆට්ලෝන් ෆාකරකම ගාස් මුන්ඩුකම ගාස් දිගුවේගෙන් එන බිම්මතිග දමුන් දා මිහාවස් අලගන් බුණගෙන් නුවාන කලේ තිකුරණි බර බොඩ ෆාකේකේ එනාතිම අයගතක සෙන් බුණගෙන් නුවාන එකීවගෙන් තෝ ඒ හදීත් ෆුල්තෝග ගින හදීත් තමති බොඩාකම ගුලීෆා එහෙම අලගොන් මෙන්නක නේගෙන එබස් මියගේ හිතේ එමියා එංගන එනගේ හිතුගා බොඩාකමෙන් ඉරාත් කුරිය නොවේ දාන එම්වෙජ්ජ ඒන එකල වහීදුක තෙර නොදෙක හිඟා දාන එහෙම මීහකන් එගොතක බස් හුකුම් නුකුර වාෂේ එමිහෙගේ හිතුගා ඔයින් එච්චිකා ගුලිගෙන් මි අමල කුරුමුන් වහීද් ආස්වාකම් ගාවානම ඒනගේ හිතුගා ඔච්චින් දන්නානි හැම ඒන දැන් ඒනේ බුරම් බොලන් එකන් දනෝඩ ගාන කීර්ත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එහෙම අලගොන් මෙන්නක නේගෙන එබස් මේක එකන් කරන්නේ බොඩාකමුන් කන් නොත බොඩාකමුන් නොතක මේ එකම එහෙම එගොතක බස් ෆට්ලෝන් ෆාකර් දියකොන් හුන්න මේක අලගොන් මෙන් නුවාන ඒනක මත හුකුම් කරාකෂ කලති වරබ්බොඩ නුබා ෆාෆේ කරා මේක ඒ සාබකේ ඒන එකුරාකන්ත ෆාරගේ ෆාෆේ කන් නොදාන ඒනක හිතුගා බස් බොඩාකම නෙක් තීතිව එම ඒ එකම එගොතක සල්ගොන මිහින් මත හුකුම් කරාකන් නොජේන ඒනක ෆාකරේ බලාපක දෙවනකමකි අලගොන් මෙන් අමිල නෆ්ස බලාගන්න නේරුගා අබදුස් රංගල වානේ රක්කාතරක ඉක්තියාර කුරියා අලගොන් මෙන් හීවනි අලගොන් මෙන්ගේ බොඩාකම නැතේ එන් හීවස් රංගල වානේ අලගොන් මෙන්ගේ ෆාකුරිත තඹිකට්ටා හිසාබ කුරුකල්ලියා ඒ වර්ධි ගුණ කුරියා එකීවෙන් තෝ එසාබකි මිදන්නේ බොඩාකන් ඒ අන්නානේ කොංගරකම අලගොන් මෙන්න කන්නේගෙන් අලගොන් මෙන්ගේ බොඩාකම නැතේ කියාව හිංගම ජසාලා පුරිකම් ගාවේ අලගොන් මෙන්ගේ හිතුගේ නිකන් අඩිග එකල බොඩාකන් ඉන්දාන ෂයිතානා එකල බොඩාකන් ඒතිගේ තුමුන් අලගොන් මෙන්ගේ හිත ෆුමුන් දාරුගා එකල බොඩාකන් මනමනුන් ගන්නම බොඩාක් ගෙනසාන එමයි බොඩාකන් අලගොන් මෙන්ගේ හිත වදානේ වදානේ කොරකම අලගොන් මෙන්න කන්නේ මිහාර නොදෙජියා මාදම එකල බොඩාකන් අලගොන් මෙන්ගේ හිත ගෙන් ගාදාන එහෙම අලගොන් මෙන් අමිල නෆ්සට් එක රකාතිරකන් ඉක්තියාර කරමුගතුන් අබදුස් තඹිකට්ටා හිසාව ෆේරාන් කුරුගල වාලාවා ඒගේ ෆාතුබය ඒගේ තිරිබය ෆේරාන් දිගු නුකුරුන් ඒ එම්ම රංගලවතකි ඒ දෙවිගමාවතකි ඒරුම් සුල්ලාහ් ෆාන් සල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අලගොන් අමල් කරන එකම ගවන්නේ එනමස් කුරෙන්දනේ ෆදෙන් එහෙම මීහුනට්ටක අලගොන් මෙන් නුජේන එමීහුන හුකුම් කුරාකෂෙන් එනගේ ෆාකුරේ හැම එකන් බලාෆක සබකි එනගේ තුගා චන් අලගොන් මෙන් කන්නේගේ ඒකම එමීහාවස් එනක අමිල නෆ්සට්ටක දන්නන් ජේනේ එනවස් මිකන්ත මිහෙන් කුරුමබර රංගලවානි රකාතරකම් බොඩි එනවසම ෆේරාන් දිගුණු කුරුම් මිදන්නේ තමකට්ටා හිසාව ෆේරාන් කුරුකොල්ලාව බෙට්ටුන් එසබකි මියම මිදන්නේ ෆද බොඩාකම් ෆාරිගාම ආස්ෆාන අදි බොඩාක එනගේ හිත වෙඩවානි කුංගරකම එනක නෑගෙන ගෙනෆාර අලගොන් මෙන්ගේ හිත කම වෙරවනේ කි අලගොන් මෙන් බේන වෙගෙන නු බේන නුවහටස් ෂයිතාන අලගොන් මෙන් එකන්ත අලගොන් මෙන්ගේ හිත
e waswas digen algum men getan e bodakam verwedan ehma mihun ge macha hukum nukrashe ekam amil nafs ge macha hukum kurayurga abdu sarakat ge ikhtiyar kurwashe den anekamaki egot ge faakur kurugan hunna mihun malamen nukrwashe waki faakur kur nukon hunna mihun faakur kur nukon hunna mihun faakur kur nukroni em amil kam algum men qabul kuran jene emihun bodakam nekam gawanam ehma masalen nunkum salgum men qabul kuran jene enam salgum men nasihatu gotun enetaka farega bodakam verwedan tive barakat ge ikhtiyar kurashe nasihatu gotum bunun e nekamennu enames ei emihun amil kam ekam faakuri kurkon hunna mihunna algon me egot ko ves malamat ge be radu ge nuan sabaki algon men kinto ngene enage hite enage hitu go edana nikam bod ikhlas tarakam enage hitu go edana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata iqdam rangal miya ko bada handakam ves ko fane hemja ena ek ves fadane ena muri mulin gallum ekam ko miya ge hitu go ikhlas tarakam ek ko fiye kam gano ena iqdam ne kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqdam taka ibs kam kura miya kan ena kam malamat haqqan wan ena kam malamat ko ganwan uriha malamat haqqan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata farsar kura miuna ya khilafa miuna dengane kamaki faakur kurukurun ei oikame e gudakas nekamennu em baimihum faakur kurun ei sunuduga nekame kam hadawa faakur kurun nukrame henos kalemenge faakur tevsunane surgege ehem bunun ehem war adaba khilaf kame adi ilmi gutum war fembar dakkame sabaki efadain kanta kuramihum efadain bunamihum bunakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnakame balanakame nate timannaga sunna balashe no takum sehmi sunna balashe baki hemejja enege sunnata rasulullah sunnata ibbar ko bunakala timannaga sunna kalemen nagashe timanna mir faakur deku gane nota timanna emihakat vitayid kura mihaga sunna nagashe ekalege sunna faakur deku gane ema ei waran nurakakame rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata enge bes mihaga sunnata algon me ibbar ko genwan algon men sunnata amal nukurikam gawe sunnata ki ega wajiba manduba tafat darajate ngurache sunnata ko huriyabe ka amal nukurun e masalenu aneki sunnata ke derekno mustahab kanta kuramiya kan e sabuna nukramiya ko sirat ko adab nunan ema mustahab wajib kanta kuran jene mustahab kanta kurun algon me ikhtiyar go ben ko nuko fi algon me sawab ka mahrum gandan ko girat ko adab nulban kama ka sunnat ko hunane mulin wajibat en ek fogo nane mustahab kanta kama ka sunnat ka asfa wa kama ka algon me amal kuriyas nukuriyas e sunnatan amal kurami una frasar ko genwan sunnat dirumak mahmiyek masakrak mala ek hunasala genwan adi e sunnata ebbaran ehm miyege rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehm miyege sunnai isko genwane matuke genwane ehm miyege sunnai promote krama sek genwane en kurakam gawane ekuroni ei faafai midennevi misalaka mihar hagigatuga mikala waagata unani war sensitive waagatuga den algones miyaduge mi darsa gulige mi waag dakan joni dakani ehnoni misa faakuri waag algones nuganana enos dannam molachigi by far faakuriya by far tumbuliya bifar kantoga by mihum ma harkoshegen ekanata farduge darajya machannaga kan eves darkame maneki misalaka namaz roda zakat midan dattaka edarja midne kanata machannaga kan nuje misalaka tumbulige masaleki by ilmerenge wajibe kamga dekoda na kame rangalu ekam anba ilmere sunna muakkada kamga dekoda noni muakkad sunnate kamga ehmejja wajiba baki gina ilmerin wajibe kamga dekoda gatas hama sunna muakkada kamga baki wargad sunnate kamga dekoda ganone sama ilmerin ehma egot kabes e wajib takam debes khilaf nule wajib ka hame mikam nudana ekamaki anekamaki egot kabes misaga tumbuli bahata faakuri kurka phone namihunaki emihu egot kabes emihun dekinwan temmennaki war salih beke mujtama'a taqwairnaki temmenne hen hiko fiati mulin anekulon alafa eti boda wenengos mulin anekulon alafa allah subhanahu wa taala gos boda kam gotum miyako alkam kokves boda kan tumi angita verujja ekan qabul nukrawa hinga dana himma shaytana insana kan asa komi gata asa numana kare namadanu dashe hin nanna nubunana ati khasukun alwerin gata asa kare namadanu dashe bune shaytana ngene alwerin kamga alweri kamga dehi fafa namiyek adi ekotuga bodoi fo namiyek ena shaytanak bahin nahanaka hima shaytana anan tafa dortakum asa bunane alweri kamga nikan gindo seduka fa alweti kam gotum nikan hewla fa sona amal ta kurmun damiye nuba kantaka durhel mi ena gata shaytana asbana kale hadan gol miheke nar mujtama ga kale kal mihun hada made nar kale kal mihun no sule migotan mihin as marwon bodakam fakhrer ka ena ge hita wadane ehma egotuga tumbul batta mihun fagar korumula mihun noto sunnatu kanata hifan wala hiko gen nuwana temmenne ki mujtama ga te rangalu mihunne hewlefa mihunne mujtama ga taqwarne ki temmenne ekala edes bodakame hita waddagen nuwana fariga tumule hunna mihko allah subhanahu wa ta'ala hadratu kama matiridan
nango ene tumulin hunnaken e direkame ekmo hinge gotun enage ikhlas tarkam muga enage he amal ta Allah subhanahu wa taala qabul karam ga ehme ko kuraragen diun ehme egot ko ves dur kameno algum menna egot ko ves nengen mihun nama gottan ni makade algum menna hame kan ingeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun he amal tan algum menna fennani ehme e amal tan e he kan datta rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad ko algum menna ingeni nuba kan datta algum menna kan datta kon nahi kurefa kan datta ehma he amal ko hunna mihe ka algum menna kan nubinu wene e waram madiri Allah subhanahu wa taala warak kuttan swargawant weri ke nubinu wene ekmo ko enaga ta algum menna bunayidana kale tikuruni he ko meke rangol ko meke ikhlas tarkama ke tikan kuramun gendashe ikhlas tarkama ki kurashe Allah subhanahu wa taala khalis ko tikan kurashe ade ko to kade munnashe ekmo ko ene ki swargawant weri ke maka algum menna kan nunimen Allah subhanahu wa taala ena kuttam waram mati taqari ke maka algum menna kan nunimen ekan denedu ko mane Allah subhanahu wa taala ekan nimoni Allah subhanahu wa taala denga to faafaag mati gunna miheka hama bodati faaftok mati gunna meka algom menna kan nunimme ene kan nubno algom menna kan nubno ene ka to kaiti bod narka wantarike kaiti kurani haram kodati faaftage ama kalite am yaginu narka wantarike nubno ene nenge algom menna kan ekama algom menna buna vidana kale tikurani gos kameke kale tikurani Allah subhanahu wa taala nahi kurwa fa kameke kale tiri wa'idu ge dashbe wa'idu kale haqqo ge hingadana hema biruet washe tikam durheli washe awa tauba washe tigotu mati gore ka Allah subhanahu wa taala badalujja farege kale fa Allah subhanahu wa taala nufusafane nufusafi kale naraka wannan jihidane mimeru mo agum nasihat dane ko ene ki naraka wantere ke kya fa ene algun kan men ema ikantan nimmeni hame kan Allah subhanahu wa taala fi ahin bisrat kan men ki khud rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekle fanus nimme kan tahunani ema rasulullah fanus ekle fanu hangrama ke ekle fanu ge hashkulun le orwal mi hun namidu ekle fanu bidal wona chika begotumus Allah subhanahu wa taala mahig basul bawalbi laysa laka min al-amri shay'un baki ikanta ki e kale fana egut ko so ikamenune manage e rasulullah fanu hashkulun le orwal mi hunna Allah subhanahu wa taala baki ebegge riwaayat ma goto riwaayat sahabiya ebegge nabiyyi ga hashkulun le orwal mi hunna salama kalimeni kom fade kun he no to mifada mer nako no to mifada ibarat ko no to gaan ibarat rasulullah fanu ge bas fulge maana ge him otumu Allah subhanahu wa taala ekle fana mi bawaruna Quran laysa laka min al-amri shay'un laki ikamaki e kale fana ikamenune manaki afu karma maghfirat dema rahmat lema mi Allah subhanahu wa taala khasa ge makanta hemmege no to isnarana rasulullah fana hama e hangrama ge khud hangrama ge edutrat dim mihun edutrat kur mihun e aniyata farata kon libunu mihun ge tere hama gina mihun islam ge hama rasulullah fana ge sahabi ge tere ge menegen de هميما اي الله سبحانه وتعالى خاصك من القوم من جهه مي هنا من قتن ما كانكم ابدوس القوم من جهه ام ركعات اختيار كره رسول الله فان سنت غا هيفان بيها ورك رسول الله فان سنت غا هيفان كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت غا هيفان به توفيق كيت الله لكم من دباش وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته